Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kasenjo ki Kynthei Katholik Shillong Archdiocese Zone 5 kelapin long ke Lympungbah ke Bahenrio pada hak juga por kelara ke International Women's Day ha Good Shepherd Catholic Church Jongksha Parish. Lasdang ya ke Lympungbah balai shimbenta de ki long kemi ni ke South Liki Parish ki bahab ha ke Zone 5 de ke jing 2 step bagi jing priang buram de ke President ke senjuk ke Kong Mary Ann Pochna balapin bot pat sa ke jing liat niam jaga mas bakhut ha ke ba unong kenyarang ba ulong administrator jong ke jila niam Shillong Father Rister S. Malnyang, ringkat ke jenon lang Parish Priest ke Parish Jongksha, ke Parish Latkor, ke Parish Maukenrau, berkiwe-kiwe ki ling dok sok belai. Hak ni ke sengi lah sami ki momentu, syakinong liat bahal ki belai Arab, ban nok sin yang syaki South Liki Parish, bersua ban penkut ia ke ni ke sengi, la penlong sa ke jing mani, ya ke Sacrament berkhut tam, haduan, do Father Divasya, berhadian ke ni la penbot, sa ke cultural program, na ki long kemi, ban na ki samla jeng ke South Liki Parish, Bala penkut ia kena sengi dekat jing penhap no ia lama bala IT hak president bagi sekretari juga Maukenrau Parish kiban sepenlong ia Lympungbah ke Bahenyo juga senjuk hak Parish Maukenrau. Jongksha senjuk di Kynthei Katholik Shillong Archdiocese Zone 5 dan long Hostam Akhjar Ahusan Holy Cross Parish Maukenrau. Mata di Presiden Sekretari terbersama kami sejuk Kynthei, Teams IT, ya. Shillong Archdiocese Zone 5 Hakini kapor Napau Napau Jisongu Yo Blay Trigonra Nongbo Unong Tau Blari Blasumarini Iway Paiway Krem Gano Gajing Ma Gajing Sao Jom Mil Gayong Layo Bakitia Step Bian Daga Met Gabakwai Bakia Bagingyo Banyawan Shimbentang Shagani 6th Annual Convention Kong International Women's Day Jongksha Zone 5 Ipedian Sobhai Blay Trigonran Bagingek Kem Hagnikasni Unyai Donjeng Kat Bagi Hagnikasni Baro Shisni Knang Bagnika Program Tenlong Kabayat Beg Yad Ki Shongkun Shonglay Napita Burong Jogu Hagni Por Napdian Subha Ye Reverend Father Rister Malanyang belong Ye Administrator Jongksha Archbishop's House Shillong Napdian Subharu Ye Reverend Father Sylvester Sindam belong Ye Parish Priest Jongksha Saint Joseph Parish Latkor Ngapdian Subharu Hagni Kapor, Ye Reverend Father John, by Reverend Father Arul, with the Maukenrau Parish, Father John, Ilong Parish Priest, by Father Arul, Assistant Parish Priest. Ngapdian Subharu Hagni Kapor, Ye Reverend Father
Father Suresh Kagu, belong in Parish Priest, Good Shepherd, Parish Jongksha, but in Father Bensar, he belong in Director of the Social Service Center, but in Father Anthony, he belong in Assistant Parish Priest, Good Shepherd, Parish Jongksha. Blessibun, Father Rester, Baklapalai Kebor, Bakodo Joki, Banlong Kumilong Kietnya, Bakongsan, Ban Pinminta, yang kita mas Bakoi, yang kita seni. Blessibun, Ikdi Father Barok, Nagi South Parish, Bakilawan, dan Pensian dan yang ini Tilong Kumi. Ngapdian Serba, yang sister, Kamtam Jongksha Parish, Belatrai Shitam, Ban Pinbit Pinbiang, Kamtam yang Duan. Ngapdian Subharu, Ladadan Brother, Ngapdian Subharu, Yaki Katkis, Rampa Balang, Jong Kadi Jongksha Parish ni Barakaway, Nagi Sub-District, Ban Nagi Balang Shnong. Ngapdian Subharu, Ya Barak Rampa Balang, Bat Kynthei Balang, Jong Barok Kisau Parish, Dadak Kidon. Ngapdian Subharu Hanipor, Yakidon Kitkam, Jong Kesenjuk Kynthei, Shillong Archdiocese Central Body, Kiblawan, Ban Kitskan Yamini, Hakigasni Kibleshi Bunkong, Walada Piwantang Lain Nudun, Reikab Yakia, Marbaro Akison, Bro Nyotri Kison, Kirkia Kadi, Gasni Hakajuk Gasni. Ngapdian Subharu Ya Barok I delegates Ibla Samit Nadu Undin Ibla I Jong I Isem Bani Danlang Hangi Bani Arkip Dan Buram Yaka International Women's Day But Bani Kip Dan Buram Bani Yaro Yoblay Ngapdian Subharu Kamtam Yaki invitees Ibang Lakhat Subha Kadigasmi Snobhara Dekudan Shino Ini Jakal Penkira Ikin Shani Shakman Snobha Banwan Bani Shong Shani Shakman Ngapdian Subharu Yaki Barok Bilong Kumi Batipai Kijong Blay Iblawan Nabarok Kisau Parish Bat Nakanan Bagadi Kesni Kanlong Kesni Kebapo Kebapin Bat dari Jing Haria Jong Kilinda Sablay Jongi Bagi Kitien Jongi Kinlong Kibasay Sa Lara Bentang Jing Jongi Kebaman Lakesni Ngapdian Subharu Akhir Lepor Haklet Di banyak kemajangan Di media Di bawah Negabati TV Bat Nasaskom Ngapdian Subharu yang di choir, lada di choir pindan, kami kemas kenlong kepada ta. Ngapdian Subharu yang sound, yang di operate sound, yang bas small, yang makai kubang, bateting na joli, maklap ke sound, minum lah banyak snow ayu. Ilada madan maklap yang inu, snow Hashim, bagani ada jiso, yang Subharu pibaro. Kebagi barok ilmu nahani kuai, manayu untuk mensyarakat yang boleh terkena diri, unaku unakau, bagi singap, ya rasul beranggu, nyayu yang boleh namar, jong ki Kynthei barok jong kena rezon, barok ilmu kuni,
Ibarat yang syakade kalampung jengeniam lempung mane belai jui. Ngapla au belai dan boro berarti kemudian kepala nama pada sosial dari tempat ikan ikam dari pelajuna nama tempat kembali akut kuasa hati suci yang ikut beri Tuhan kepala dan baik pelajuna au boleh jui. Tadi jika ini berperangnya harusnya warna burung di situ lah. Lari hiasan, lari ke ilang salam, lari ke balang, warna burung di situ lah. Nabi ku berikan jam terzon, jam Parish, kandai besut, Malaysia. Tengkeng su beriman datang. Kumulu mengikam, ada presiden, sekretari, treasurer, kecing keren bank di beliau, kecing kentok di beliau, para belum kami, para bitrelang, hatu pin jawab, hatu pin randino, hatu pin sarino, ladani sarino, nyirandino, siapa kecing telah, apa nanti pengalih yang berha, balikan. Lada yang bandai, kisu tu bandai, lada kiwe ke kesai sepi, lada nanti kibe tu maisu mata kibe, kita yang jupure mengkong, kita keren kena kita isi kena kita program, keren, sabar cuma, apa nak ngide kisekri kibo melarkam, hendak diperdak biar kamera, ngilom kisekri kibo melarkam, ngi pendapat ya kamera. Le ya badai, yo ya dah jingaro ni yo, dah kibir yo, bagian nekem lok kibir diam dah kibir semua kira ini, hendak dah kibir dah kibir kumne kutai, ini cepat jadi, ini bagian, jangan jadi dua barang. Maka juga tahu Yesus memang menyeru ayu ulai bagi dia tahu seperti mana ini. Mungkin apa yang dia nasab saya kerana cikumen dia tahu bah keren balik piok dia. Kerana cikumen. Ini nasab ini kita selalu ada kita beri egoha. Niene anta, Indonesia anta. Maka cikumen. Ini ngombe apa sama tujuannya. Long kadang juga cikumen, kadang juga biasa dunia antara jumpa. Kalau tak pun kecingkulah. Haka balam, haka ilang salam, bahkan pertei berbuai. Kadang buai nak poster asli berkemen. Ketika ini kulai kembali singkasi, kebalam prominent kebawah, kembali sun berapa. Ulai kata-kata yang pakai. Satu tanda tahu. Ulai kata-kata yang pakai. Ulai Cina punya kurang ramai. Parabel atau tanda tahu. Ya pi. Berarti mana kata pakai? Kepakai di siapa punya kepakai? Ulai mana? Ulai pakai kepakai? Uye gana, kepercayaan kita uye gana, uye kepi, uye gani. Walau ni ye saya ko, walau ni ko mo lebu komisioner gospel, hendak uye gani hadu kata-kata, uye kemudian uye ye kepercayaan, hendak uye kata-kata kepercayaan. Bak ulai tino kira pun mengabai. Oh
Don Kynthei hage jinsta jongno ki batai kumno ki o kamaria ladon kiwi ki khun ro lada kamaria ladon kiwi ki khun kumno jisu na ya o ye ko ma kamila jong a wepat even I kim la jong ho la umai de gina kes ta mo do plan gar bun what snap kulma jing ka jongno jong bago hikai kulma manta ya yanis on the image of it. But Yohanes le yu kating kabang kuno kata kapor tau senran le shim ya ka halayim. Nuntare singkin sa lepa. Ngakaban perkan mai fi kane kawi ka kamram fi de siapa fi lepa sa yin. Ni lada fi pat kan mai kane ngakaban perkan mai fi kane kalang kawi ka kamram ba khaw ju fi. Yohanes wala daw doni mela jang. Ula shim yaka halayim. Ula pediam yaka nakti jamu Jisu. Yohanes mademan yarway namor ulo email aja mushi perkara ada mungkin lasai. Iyo dulu kong hai halanti bati ram yaka saying balong ya email joki email ini lo email bangar jangan email number 2 email. Intiasan saying jangan kin pediam. Sebelah satu lagi di balong na biar email ke boleh na kamar. Nama Yesus ay lapanya. Nice name. Kita ibadah kita berdoa kami. Bagi bangsa turun. Nice name. Hangau dah ini alung kalberi. Kane kalong jingai waktu jamu Yesu. Siapa kelar dah ayat jamu Yohanes. Hari ini lajang malam ini jamaah wajib Bantah hal jing dari dalam nim suatu kecing kodoh dengan kecing ay jamu Yesu nama dalengi. Nam tip ayu senangin point. Mana baik kai perkul mark kelejungi nam tip. Nakran kaptan nak lagi kul samna jengi ki basam ya ni.
Mar kita pinan parlok di bawah sungtu kane, lakin saya ikai kulmari. Nama nasib ten second reward artatin beting don jungi me beneng hag balang jungi hag jingi musim jungi hagi musim jungi. Mafi kelong kami, kelong mot. Kau jing dua, kau pilaban dua, kelong patim laban dua kumur. Kemaria, kalau kami jauh jisu, kendai benayu jisu dan hak po jauh kemaria. Upau mula belang ya, kita kena kur kendai benayu kita buat. Mafi, tak mafi. Nya kena kita mengiri lain mut kemaria hajang kini pernah jauh jisu, baai jika long kami baik, kajing dua jampi dan boy kam cross yang boleh man kajing dua jungi. Tambah nanti pun mafi Tipin porban dua dan potan ban kusai. Siapa ngajin kusai ngampul aja nih. Ini aro berkenan meramal lakapun. Kamu ramah pa untuk bermensi bakuin.